biragoye aka kanya guhita ubona amaherezo ya M23 kuko ni kenshi twagiye tubona M23 yazaga irwana urugamba rukarangira igasubira inyuma, nimba navuga ko rwabaga rurangiye, nimba navuga ko yabaga irutsinze cyangwa irutsinzwe, kuko akenshi yagiye isubira inyuma, kuko nta nubwo yahoze yitwa M23 kandi buri cyiciro yazaga iyobowe n'undi muntu runaka. Ubu ngubu ni Sultani Makenga uyoboye, kuvuga ngo biragoye guhita uvuga yuko urugamba rwa M23 rwaba rurangiye mu gihe ibyivuga irwanira bitari byagerwaho cyangwa bitari byaba. Aka kanya irwanira uburenganzira by'umwihariko bw'abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakomeza gutotezwa, biganjemo abo mu bwoko bw'abatutsi hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kavuga ko irwanira kugira ngo abantu b'impunzi bahunze bo muri kariya gace bahunguke. Igihe ibyo rero byashyizweho akadomo, ab'impunzi batashye, uburenganzira bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bakemera yuko bwatangiye kubahirizwa, bikagaragara yuko buri kubahirizwa, intambara yabo izaba irangiye. No kuvuga ngo bafashe Goma, bafashe uduce dutandukanye, ibyo byose bitari byagerwaho, ndakeka bari urugamba ruba rugikomeje. Rero biragoye guhita nemeza yuko urugamba rwabo ruraza kuza kurangira mu gihe kingana gutya, kuko rimwe bari no kurwana ubundi ukumva ibyo basinye Wazalendo isa nkaho iri kubidobya, nubwo muri aka kanya hari icyerekezo twari turi kubona kibiganiraho kiri kugenda cyerekeza, hari impande zombi zari zagize ibyo zemeranyaho, ariko ntabwo turamenya ngo ibi bintu biraza kuza kuba mu gihe kingana gute. Hari ibintu buriya abanyapolitiki bajya badukinga bishobora gutuma tuba tutazi n'ibyo tuvuga, nubwo dushobora kuvuga ko turi abasesenguzi, ariko ubu ahanini tukaba twagendera ku byo tubonesha amaso, kuko nk'amasezerano bagiriye i Qatar bavuga ko ari ibanga, ko ari ibintu by'ibanga bitagomba kujya hanze. Nimba aka kanya umuntu avuze ngo hari ibintu by'ibanga bitagomba kujya hanze, ni ukuvuga ngo hari n'ibintu dushobora kuba turi kwikaraga hejuru tutazi ibyo ari byo. Dushobora kuvuga tuti M23 izarekura ahantu kandi itazaharekura, cyangwa M23 ikaba hari n'ibyo yemeye ishobora kujya, wenda hari ibyo bari kuvugana runaka, twajya kubona ukabona ntirekuye hari ahantu ikomeje kuyayobora, cyangwa iranahari kuyirigendere nawe yari kurwanirira bihoreye. Kuko aka kanya nibi by'irwanira bivuga ku mugaragaro, bakavuga ati dukeneye ibiganiro kugira ngo ibi n'ibi bijye ku karubanda, ariko bajya mu biganiro bakavuga ko hari ibintu biragirwa ibanga ntibisohoke ngo bijye mu itangazamakuru, abari kurwanirwa izo mpunzi ziri hanze zibimenye, cyangwa abandi bantu runaka babikurikirane. Ni ukuvuga ngo hari ibintu runaka biba byihishe inyuma. Biragoye rero kumenya ngo umwanzuro uzafatwa ngo ni uwuhe, ngo uzaba usaba ngo M23 kurekura yafashe cyangwa ngo kugumaho yafashe, kandi n'ibyo bari kuganira aka kanya tutari kubimenya. Biragoye aka kanya ku bantu bakurikira politike y'isahani igeze, biragoye kugira ngo iriya balkanizasiyo ibeho, kubera yuko nk'ibihugu biba bigomba gutora. Kera icyo Amerika yabaga yemeje cyabaga ari icyo ngicyo, ariko muri iyi minsi turi kubona yuko Amerika itari kuyobora isi yonyine. Aka kanya iri kuyobora isi iri kumwe n'ibindi bihugu rutura, n'ibihugu nk'Uburusiya itapfa gukandiraho, ikaba ifite n'ukuntu igera ku bihugu nka za Iran ikigengesera, cyangwa za Korea y'Amajyaruguru ikigengesera. Ni ukuvuga ngo habura umwanzuro, aya mu kanama ka Loni baba bagomba gutora umwanzuro bakawuhuriraho bose yuko igihugu runaka kigiye kwigenga cyangwa kibaye igihugu. Aka kanya rero biragoye kuba byaba mu myaka ya vuba, kuba bageraho bagatora bakagaragaza yuko kiriya kibaye igihugu kigenga. Ntabwo mbibona yuko ari ibintu bipfuye koroha. Gusa M23 ishobora kurwana ikarusha imbaraga leta, ikarusha igisirikare imbaraga, ikaba iri gukontorora hariya, ikaba yamara n'imyaka 10-20 hakontorora, ariko kuvuga ngo baremeje balkanizasiyo bibaye igihugu kigenga ni ibintu bitari hafi ahangaha. Byari gushoboka mu minsi yashize, kavuga ati nimba Amerika igiye ku ruhande rwabo biraza kuza gushoboka, ariko niyo Amerika yajya ku ruhande rwayo, turabona nk'ibindi bihugu nk'Uburusiya, ibindi bihugu nk'Ubushinwa nabyo biri kugenda bigira ijambo rikomeye ku ruhando mpuzamahanga, ku buryo bishobora kugorana. Ubu biratangaje kubona Trump asigaye akangisha biriya bihugu byo muri NATO ngo nibadatanga umusanzu ngo wa NATO ngo azabwira Putin abateri.
ibaza ari kubakangisha ahubwo umwanzi we n'umwanzi wa. Ni ukuvuga ngo aka kanya Amerika iri kugaragara yuko igomba gutabarana n'Uburusiya kuko guhiga ubutwari mutabarana. Aka kanya ni shushusheri. Ni ukuvuga ngo ntacyo aka kanya Amerika yavuga Uburusiya butacyemeye. Keretse rero baramutse biranagoye rero kugira ngo ibihugu byose iriya mitwe yose uyihurize hamwe uyemeze ibintu mu gihe nayo hari puissance ishaka kugira ngo ipfe kwemera ibintu nko mu minsi yashize uko bagiye bemera bagiye bemera ibihugu bikigenga nka buriya Tigre byarananiranye kubera isi yarahindutse. Biragoye rero no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo nabwo bibe byakunda babe bavuga bati habaye kubarikaniza. Ntago ari ibintu mbona yuko byoroshye. Iyo biza kuba bidaca muri za Loni cyangwa muri biriya bihugu runaka ngo bibyemeze byashoboka nk'ukuntu kera abami barwanaga umwami akaza agafata ahantu akabohoza akavuga ati iki ni igihugu. Aka kanya rero ntago ari uko isi kiyobowe. Isi ni ukuvuga ngo hari abantu badufatira ibyemezo, hari umuntu wari umupolisi w'isi ari umwe ari we Amerika, ariko ubu ngubu hari n'abandi bagerageje kugaragaza yuko bafite iyo puissance bigora kugira ngo Amerika ishobore kuba yabafatira umwanzuro ivuga iti ibi nibi turabyemeje gutya hatabayeho amatora aziguye. Ntabwo nzi uburyo ushaka kuvuga cyakemuka mu buryo burambye, ariko cyaba gihari baramutse babaye bigenga badafite abayobozi bari hejuru baraza kuza kuba kuko aka kanya nimba leta iba yigenga ibikontorora umutekano wayo bifite n'ukuntu ikontorora ubukungu bwayo. Ubwo rero undi muntu waba uri hanze yayo ntabwo yazana imitegekere cyangwa n'imiyoborere yindi muri iyo leta. Waba banenga ngo saba Kongomani ibyo yajya bivugira hirya ya leta yabo, ntabwo yajya bari leta yabo. Kandi ndakeka keretse baramutse bashaka kuyibohoza naho ubundi mu gihe bo ubwabo bumvikanye bashyize hamwe barahawe uburenganzira bwo kuba baba bari leta yigenga ariko ikorera muri leta ya Kinshasa. Ntabwo mbona yuko hari ikibazo cyavuka, ahubwo ntabwo nzi icyo ushaka kuvuga ku kuba wenda bakomeza gutotezwa cyangwa uko ikibazo cyaba kirangiye. Ni gute utekereza yuko ikibazo cyarangira kundi kutari ukugira ngo abakongomani bumve yuko ari abakongomani bose ari bamwe, kandi ko byose ari ibintu bitahita ari ibintu biterwa na propaganda z'abayobozi. Mu gihe abayobozi batari gukoresha izo propaganda ndakeka icyo kibazo cyaba kirangiye. Ni nazo mvugo M23 yamagana, imvugo zibiba amacakubiri zigaragaza ko bamwe ari abanyekongo abandi atari bo. Inyungu bose nuko ari uko amahoro agaruka bakongera ubukungu bukongera bukazamuka, umuturage akongera akabasha gutuza akaryama akagoheka, kuko urumva hano umuturage araryama bazi yuko atararamuka amahoro, arahinga bazi yuko atazabisarura bizaribwa n'abandi nawe akarya. Hariya ngo hari ukuntu ngo umuntu ahinga imyaka ari kuvuga ati mfite abo ndi guhingira nabo nanjye hari abari kumpingira, aho bizakubita nzagenda nsarura aho ngeze nanjye ibyo nari ndi guhinga hari abari kubisarura. Ni ukuvuga ngo aka kanya ikintu cya mbere cyaba gihari ni uko amahoro n'umutekano byagaruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo nyungu cyane, hakaba ubucuruzi bukongera bukabaho cyane ko kiriya gihugu gikize ku bintu byose, yaba ari ku mutungo kamere no ku baturage, kuko buriya kuba ufite abaturage benshi, kuba uri n'igihugu kinini ubwabyo ni umutungo. Kuba ufite abaturage ubwabyo ni umutungo, kuba uri igihugu kinini bafite n'aho batura ni umutungo ukomeye. Noneho rero hakiyongeraho n'umutungo kamere wabo. Ni ukuvuga ngo ikintu cyose bakora, yaba ari ikijyanye n'ubucuruzi, yaba ari ikijyanye n'ubuhinzi, yaba ari ikijyanye n'ubukerarugendo, yaba ari ikijyanye no kurengera ibidukikije, biriya byose biri mu biganza bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo byose ntibishoboka mu gihe bataba bafite amahoro. Igihe rero baba bumvikanye bagashyira ibintu ku murongo, in general ntagiye muri detail nyinshi ngo Tshisekedi wenda araza kunguka gukomeza kuyobora, ngo M23 yaza kuza kubona place cyangwa n'iki. Ikintu cya mbere nibumvikana kizabaho ni amahoro azaba muri Kongo, kandi Kongo ibe yatera imbere kurushaho kuruta uko bamatse ibihugu babyifuza, ikaba yazamuka ku rwego runini cyane ku ruhando mpuzamahanga, kuko urumva ibintu Kongo yaba ibikora ni byinshi cyane, yaba yinjiriza ahantu henshi, cyaba ari igihugu cy'igikire ku rwego rwo hejuru igihe amahoro yaba yagarutse. Ariko igihe amahoro yaba atagarutse kirakomeza kuza mu gihugu gikennye kandi gifite umutunzi n'umutungo.
ukomeye. Abaturage ariko bakomeze batemye kuko babuze amahoro, ariko nibaganira amahoro aragaruka batera imbere ku mpande zombi.